Thank you.
Kakek kenapa pakai baju kayak gini? Iya, kakek kan mau kemit. Oh iya, si Ren mau duduk di bangkunya kakek. Nah. Kakek nanti Ren yang mutu. Nanti beli sosisnya diutul. Sama gini. Sama kakek. Ya. Sama gini, sama utul. Woi, ngapain kau? Kita mau ikut muter. Ini pas. Nanti si Ren yang mutu ya. Kayaknya orang. Nah, ke sini namanya. Mau duduk sana, mau boleh.